Ndabashimiye mwese mukurikiye Mfata Ikiganza TV, nitwa Mushimiyimana Shifra. Nshimiye mwese wakoze like na comment na subscribe ku ndirimbo zatambutse ubushize. Umunsi nabateguriye indirimbo ya Kalisa Karasira yitwa Urukundo Rukanze. Murakoze. Umunsi mwamenyanye ni wawe wagirwa, wabaye nk'ubonekewe. Inseko ye nziza yeyura umubabaro, wibagirwa n'ibyahise. Ukurikira intambwe ye murajyana, agutaha ku mutima. Isengesho riba rimwe ngahiga data, ko kumaye umunezero. Utete hayaya utonehe, dore usanze ugukunda. Mwibanire ubudatana, urukundo ruganze. Utete hayaya utonehe, dore usanze ugukunda. Mwibanire ubudatana, urukundo ruganze. Ijuru rito mutashe none, muzariboneremo ibyishimo. Muzabyare muheke mutunge mugwize musangwe. Imana izabahire mu rugo ruhire. Ayehe inshuti n'imiryango turabishimiye, tubashyigikiye twese. Utete hayaya utonehe, dore usanze ugukunda. Mwibanire ubudatana, urukundo ruganze. Utete hayaya utonehe, dore usanze ugukunda. Mwibanire ubudatana, urukundo ruganze. Ayiyahiye murakoze.